Today we have Hippie Keep Cymru Open Day at the Alan and Wendy Jacobs' farm. They were the winners of the Suckler Herd competition this year, and we've got a fantastic turnout of people, I've got to say. Basically we have a talk on nutrition, we've got a talk on bull fertility, and we'll be going to see all the youngsters that will be ready to be sold, the yearling young stock that will be ready to be sold in Sennybridge probably next week, and the cows and the condition of the cows, and there's some young calves here as well for everybody to see. I've seen a lot of people that own Shara labels as well as members as well. And how often do you hold sort of open day events for the Shara Society? Not too regularly, because they are quite a large thing to sort of organise, but I would say every other year, and they're usually really successful as well. One being at the Morgans, Penkelly in Brecon, that was a hugely successful open day as well. Yeah, so a good day to have today. Yes, and the weather was with us as well. And what really impressed me, this farm is mainly on righted ground and is still in a great expansion process. There was about 50 heifers had come in to calve this year. But he's planning for the future and planning for the next generation of Jacobs to farm. 65% of your cows or heifers should calve in the first 3 weeks of the calving cycle. How many of you can hold your hands up and say you can hit those targets? I would suspect it won't be many. And this is a picture that we've got throughout the whole of the UK. And where we have to look is, what is the cause of that? And I know the Jacobs here do look at it thoroughly, and they can't afford that every calf that's sold through the Brecon and Radnor sales is money, and it's money they need to keep the business actually going. Wel, mae'r pobl sydd wedi dod, fi'n ffili credu, Diwrnod da wedi. A esboniwch beth ydych chi'n dangos i pobl heddiw? Wel, just fel i ni'n gweithio am type o ffarm, y stoc i ni'n cadw arno fe mwy na Leiden. Yeah. Beth sy'n mai weld? Cwbl o tirw a... Tirw yn y pens, grawcom, da lloi ar y top, a mae da lloi yn y fancach ar y cia i mynd rownd. So digon i bobl i weld? Wel, gobeithio a dishgled o de a sandwich, Dwi wedi edmygu be mae Alun Jacob wedi gwneud dros y blynyddoedd. Dwi wedi nabod Alun ers blynyddoedd maith, ac wedi cydweithio trwy cynllun gwella gwartheg Signo, trwy'r Cymdeithas Lloi Signo, Sir Frycheiniog a Faesafyd. Ond o'n i erioed wedi gweld le oedd yr holl waith da yn mynd ymlaen. So oedd heddi yn rhoi cyfle da i mi a llawer o bobl eraill i ddod yma i Pwll y Gwyddel ac i gweld beth sydd yn digwydd ar y ffarm. A i chi'n dyn Charlie's, gyda? O'r un, dyn ni wedi defnyddio'r taro Charlie ers mae Charlie dy mewn i'r wlad bron, oedd gyda ni henffordd pyr yn y dyddiau cynnar, ond wrth gwrs mi ddaeth o Charlie mwy o bwysau, llai o fraster, ac mewn ffasiwn, ac ers hynny Charlie, dyn ni wedi defnyddio adre, oherwydd dyn ni'n teimlo bod ni'n cael y nifel sydd â pwysau, sydd yn tyfu'n gyflym, sydd â siarp, ac mae'n alwa da amdano nhw yn yr archfachnadoedd. A beth ydych chi'n meddwl o safon y stoc heddi den? Yn uchel dros ben, wel wrth reswm yn dyfod yma'r fiches gorau yn Cymru o safbwynt fiches sy'n cynhyrchu lloi Charlie Croes. Ac heb os nag o'n i bai, o'n i'n gwybod bod safon mae cyn dod yma heddi, ond i weld nhw mas yn yr cae, mae wedi bod yn brofiad bendigedig. Wel, o'n i'n mynd lan i weld beth oedd mlaen, really, ond a mae wedi bod yn ddydd mor braf. Oedd twmnad y fi licen i ddod lan i weld, anyway. O'n i wedi bod yn cysylltu ar ffermwydd am tipyn o flynydde. Sbel bach ner. Odi. A mae'n fab yn un ag wedi nawr. Ie, a fi wedi bod yn gweithio yn y ffermydd yn yr adel. A o'n i wedi clywed oedd heddi mlaen, a o'n i wedi decydoedd bod ni boen o lan i gweld Alan Jacob ar tili. Ar ffarm hefyd, a fel yr system oedd yn gweithio. A ydy'r ddau ohonych chi'n ffarmio? Na, wel, fi'n gweithio ar ffarm yn Kings Road Llanybia yn Godro. Fe wachiau un dydd gewn i ffarm wachiau.
Oedd yn dili yn ffarmo blynydde yn ôl, cyn yr ail ryfel, ond maen nhw wedi bod mas o ffarmo nawr wedi yn y cant o flynydde nawr, disgwyl nôl arno fe. Ond fel mae'n fab yn tyfu lan fan hyn, mae fe'n twmlo licio fe, fe'n ôl mewn i ffarmio. Mewn i ffarmo yna. A chi'n gweld hynny yn peth da? Fi'n gweld y goriad yno fe, a fi'n gweld y prisiau'n codi, a fi'n credu bod rhyw dyfodol yno fe, fwy na beth sydd wedi bod wedi ni American blynedd diwetha. Briliant. Mae'r ddau ohonych chi wedi mwynhau heddi? Odyn, thorough wedi mwynhau. O, di, beth ni bod fi wedi, fi'n falch bod fi wedi lan. Mostly like to thank Arlene and Wendy. They'd like to step forward. I'd like to thank them very much because, as I'm sure you're all aware, it takes a lot of guts to open your farm up to other members. The figures you've seen with their stock, they're doing a fantastic job here, and you know, really look up to them. So on that, I'd like to give Alan and Wendy a little presentation on behalf of HCC and the British Charity Cattle Society. We did a consumer survey and they said you like Baileys. Celebrations of For Your Family because you've got through this open day, and the heroes of For Your Family and Friends for helping you. Oh, lovely. Pwrpas y dydd heddiw oedd i ganolbwyntio iddi gwir ar y llwyddiant maen nhw wedi gwneud yma ar y fferma efo y dduches. Maen nhw'n creu lloiau arbennig o dda sydd yn gwerthu yn gyson ac yn cael y prisiau uchel iawn. Felly. Wedyn trwy'r gystadleuaeth, trwy'r dduches ora siarle y flwyddyn felly, maen nhw'n canolbwyntio ar performance y dduches. Hynny'n cynnwys yr ochr iechyd sydd o lloiau yn dyn nhw blaenau, ac hefyd y performance ariannol o busnes felly. A mae'n bod yn llwyddiant mawr heddiw, wedi ni? Ni'n dweud yn falch iawn ddi gwir, o'n i'n gallu gyfrin sydyn o'na bron i 200 o bobl wedi troi allan yma, sydd yn dangos bod yna dipyn o frwd o fewn yr adran beef ar y funud, a hefyd yn amlwg yn cefnogi'r ochr y teulu Jacobs.